U Hrvatskoj nema mira. Vukovar je u 82. danu svoga rata s jugoslavenskom vojskom. Neprijatelj ne posustaje. Svom žestinom napadnuto je Borovo naselje. Gađa se iz svih oružja. Ostaci jučer odbijenih neprijateljskih snaga sa Lušca tokom noći i u prvim jutarnjim satima izvršili su pregrupiranje i jutros u 7 sati ponovno napale linije hrvatske obrane između Vukovara i Borova naselja. Njihov plan da razdvoje gradsko područje na 2 dijela i osvoje mostobran na Dunavu ni danas nije uspio. Borci na Sajmištu danima vode žestoke ulične borbe sa rezervistima. Oni su danas odbili 2 pješadijska napada i spriječili prodor neprijateljskih snaga u centar grada. Neuspjeli napadi na Trpinsku cestu naveli su oklopne i pješadijske jedinice da nekim drugim putem prodru u Borovo naselje. 20 tenkova, 20 oklopnih transportera i jake pješadijske snage koncentrirale su se danas na područje Slavonske ulice, ali u Borovo naselje nisu uspjeli ući. Iz Vukovarske bolnice i danas je poslan apel Europskoj misiji u Zagrebu da zaustavi divljanje armijske artiljerije po njenoj i onako razrušenoj zgradi i 450 teških ranjenika. Samo u roku od nekoliko sati 40 granata palo je na bolnicu koja je danas zbrinula novih 12 ranjenika, u kojoj je od plinske gangrene umrlo 2 bolesnika, u kojoj se pojavljuju infekcije jer nema vode, a zalihe hrane i lijekova su pri kraju. Ovo je današnja slika vukovarske ratne stvarnosti. Sa njome je danas gospodu Kenningtona, Vensa i Vajnenca upoznao i gospodin Marin Vidić-Bili, povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Vukovar, u poruci u kojoj ih moli da ubrzaju politička rješenja kojima bi se zaustavilo ratno ludilo u cijeloj Hrvatskoj, a osobito u Vukovaru, koji više nema vremena za diplomatske finese i kompromise. O stanju u Vukovaru puno govore i napadi na Vinkovce. Grad se sve intenzivnije gađa iz višecjevnih raketnih bacača koji s udaljenosti razaraju grad. Nakon pada Bogdanovaca, okupatorska vojska pokušava staviti i ovaj grad u okruženje. Jedan pravac vodi preko Bosuta gdje su sinoć u Njemcima odbijeni tenkovsko-pješadijski napadi. Drugi smjer je prema Jarmini kako bi se presjekla komunikacija Vinkovci-Đakovo. Za sada nema pomaka linije fronta, ali su razaranja velika. Tomu se pridružuje avijacija koja na cijelom prostoru istočne Slavonije stalno napada. Daruvar je napadan u jutarnjim satima raketama iz okupacijskih zrakoplova koje su nanijele nove materijalne štete. Tokom dana na grad je palo i preko 150 mina i granata, a na predjelu Donjeg Daruvara sve do 17 sati srpski su teroristi pokušali pješački prodor. Hrvatska vojska na sve je napade žestoko uzvraćala i potpuno odbacila neprijateljske snage. Na Pakračkoj fronti i danas je bilo minobacačkih i napada iz protuavionskih mitraljeza uz stalnu paljbu iz pješačkog naoružanja. Hrvatska je vojska žestoko i na odgovarajući način uzvraćala. Borbe su se danas vodile i na istočnom dijelu Bilogore, gdje već nekoliko dana hrvatska vojska uspješno potiskuje srpske teroriste prema njihovom uporištu Miokovićevo. Danas su obrambene linije na toj zoni sukoba potpuno učvršćene. Na jugu Hrvatske najteže je i dalje u okruženom Dubrovniku. Cijelo jutro granate su padale po starom gradu, od čega mnoge i na Stradun. Posebno je okupator svoj rušilački pijes danas usmjerio na rijeku Dubrovačku, gdje je jutros nanio velika razaranja. Gađao je Rožat, gdje se zapalio i nedavno potpuno obnovljeni Franjevački samostan. Rušio je i Komolac, još jednom Aci Marinu Miho Pracat u tom mjestu koja je do sada doživjela znatna razaranja, a u čijem je sklopu i preljepi dvorac Sorkočević.